جنگا فاشیستان جنگا جانو گرنه پرشتان دنگ گل دنگ کردستانیه. شنوندگان نوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و یک گلانه 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدار نجام نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه. یک گولان جوا همو کار و کارکرن جهان پیروز به پیروز به پیروز به. دیسکه دنوا دورپچا پولیس انده چلنگا یک گولان دانی تقسیمه. هیئت دیسکه که سروکا گشتی آرزو چرکز اولو جدناف ده بو به درشمه و چپکان بر بقادا تقسیمه و مشیه. شانده یا دیسکه درشمه بشه یک گلانه به تنه سر خوارزگاری تونه یان به هفره یان تکس جمه و قیوم و بچین امه ببینن برس کرن و چلنگ دانین بر بیرداری. آرزو چرکز اولو لور آخافتنه کر و بانگا تبلیبونا میتینگا کادکویه ده هر کسی کرد. چرکز اولو گفت که خدا تقسیم خدا یک گلانه او افتشتانی زمان و سالان جبو آزادیا یک گلانه او تقسیم ام تکوشیان لهر دور جیانه کارکر و کتکار کدره دست نشان دکن و دره یک گلانه پیروز دکن لیل ولات ما به سالای خدا تقسیم قدخیه تبی همو زختان جی ام دخواز آشتی و عدالت جواکی پیک بینن ده کتکار جن و جوان لهر کولان ترکی به هرکن قادین یک گلانه ده یک گلانه به سر بکوه عدالت به سر بکوه ام به هفره سر بکوون دما ام به سر کتن ده دموکراسی و عدالت جی به سر بکوه جدم پارتی پیاما یک گلانه پارتی وکفی و دموکراسی گلان دم پارتی تکلداری یک گلان جشن کارکر و کتکاران لحساب خوی مدیا دیجیتال داخیانی دا و یک گلانه پیروز کرد. داخیانی دا و هاتا گوتن یک گلانه لکتکار و کارکران پیروز به امی جیانه که عادل کته دا کتخواری تونه به تکوشین خواه آوا بکن بشی یک گلانه. هفسرو که ناف برلینه بانگا ریبرا پو ویلقادا یک گلانه دنگ وده سندیکای لبرلینی ایروه به مشکه یک گلانه پیروز بکن هفسرو که ناف برلینه حسین یلماس بانگ لهر کسی کر که دمشه ده جی خواه بگرن و ها گوت همو جیهانه بانگا ریبرا پو بدلخوشی هم بس و دسته کرد جبو ویه که دوه هر کس ده یک گلانه ده داکه و قادان و یک گلانه و گوارنه قادا که بانگا ریبر عبدالله جالان لی دنگ ودا لروژاوا کرد آسوری ارمن عرب و ترکمن لسر بنگها پارادیگمای مدرنیته دموکراتیک به هفرد جین لروژاوا سیستم که دموکراتیک که همو گل باوری و چاند جدا دکارن به هفرد بشین هاتی آوا کرن او یک جبو همو گلین بندست بویه هیویک اف جی بسایا پارادیگمایا برز اجالان هاتیه پیکانین دوه همو ولات پارز شورشگر سوسیالیست دموکرات آشتیخواز و پارزوان مافین مروان پشکریه بدن و پواجویه دم پارتی برسف دا تونج کار خواه بکن بردف که دم پارتی آیشکل دوخان لسر حساب خواه مدیا دیجیتال برسف دا پاروکرنین وزیر داده یلماز تونج آیشکل دوخان گوت حقوق دموکراسی و عدالت بلیستو که پیوان پیک نایه چاره سریا پرسکری که دیروکی جیتیه تکید خواسته ام بانگ لوزارتا و دکن کو و برپرسیاریا دیروکی راگره
Yılmaz Tunç tekildari daxuyani hevseroka gişti ya Dem Partiye Tülay Hatun Oğlu ya doh uha gotu bu. Em li vir gogê nalîzin hewceyê mirov piştgiriyê bi devan hewildanan divê mirov ji kirînên zirarê din van hewildanan tûr bisekine. Bi Dem Partiyê re tu müzakere nayên kirin. Tenê daxwazeka wan ji bo başkirina mercên girtiyên nexweş hebû. Şeyh Ali konferansa yekrêzî sembol û gaveke dîrokî bû. Sekreterê Partiya Yekîtî Muhyiddin Şeyh Ali li ser giringiya konferansa yekrêzî û yek helwestiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê axivî û got cara yekê ku konferanseke wiha berfireh tê pêkanîn û gelê Kurd bi giştî dilxweş bû. Şeyh Ali diyar kir ku lihevkirina Kurdan ji bo avakirina Sûriyeya nû ya demokratîk giring e. Hem gelê Kurd hem gelên din yên li Sûriyê ve ısrara ji bo Sûriyeyeke nû ya demokratîk bidomînin. Şeyh Ali got, eger Kurd baş bin wê demê Sûriye jî baş e. Eger Sûriye jî baş be wê demê Kurd jî hemû gelên li Sûriye jî wê baş bibin. Partiyên siyasî yên Kurd deyindarê gelê xwe şehîdên xwe ne. Şehîdên Qereçoxê li Şedatê hatin bîranîn. Balafirên Dewleta Tirka da girker 2017 de navenda fermandariya YPG û YPJ ya li Qereçoxê bombebaran kirin. Sê rojnamevan jî di nav de 20 şervan şehîd kirin. Meclisa Malbatê şehîdan ya bajarê Şedatê di salvegera heştemîn de şehîd bibîranîn. Piştî rêzgirtinê rêvebira Meclisa bajarê Şedatê Bêrîtan Hesekê axivî û got şehîdên Qereçoxê fermandarên YPJ û YPG bûn. Ev bûne kaniya berxwedan û bi tekoşîna çeteyên Daişê re zemîna avakirina saziyên civakî amade kirin. Rojnemavanê weke heqî di ragandina rastiyan berxwedana Bakur û Rojdatê Sûriyê de roleke mezin lêist. Divê were zanîn ku destkeftiyên îro bi saya tekoşîna şehîdan û fedakariya wan hatiye bi dest xistin. Merasîm bi duruşmeyan bidawî bû. Sor şerê sahnayê û ceramanê gihîştiye Swêdiyê. Navenda çavdêriya mafê mirovana Sûriyê sohor da zanin ku alîgirên desthilatariya Şamê nuxteyên li nêzî malên sivîlan li gundên Resas û Sora mezin yên Swêdiyê bi hewan û doçkayan toparan kirin. Piştî doparana hêzên Şamê hêzên İsraîlê jî eşrefî bombebaran kirin û li asîmanê herêmê geriyan. Sohrê ragand ku hêzên Şamê karwanekî tenduristiyê ku ji Swêdiyê ber bi bajarokê Sahnayê ve diçû kemîndanîn sê ciwanên durzî kuştin û bi dehan kes jî birîndar kirin. Malpêra Swêdiya 24 jî ragand ku şandeyek Rûsîpiyên durzî bi serpereştiya Şêx Ebu Usame Yusuf Cerbuh çûye dereya girêdayî Şamê û bi armanca çareserkirina pirsgirêkên wê bi berpirsên Şamê re hevdîtiran bikin. Li Wanê qeza 28 kes birîndar bûn. Li nêzî taxa pendekan îseya navçeya wan westana Wanê otobusek rêviyan ji kontrolê derket û wergeriya. Di encamê de li gorî agahiyên destpêkê 28 kes birîndar bûn. Gelek ambulans û tîmên agirkujiyê sevqî cihê qezayê hatin kirin. Birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên bajêr. Dadgeha Türk bi hinceta heqaretê Tayyip Erdogan kiriye 11 meh û 20 roj ceza li Rojnamevanê Swêdî birî. Rojnamevanê Swêdî Jakim Medîn dema bûyerên Stenbolê dişopandin 28 adarê ji aliyê polîsên Tirk ve hate bincavkirin. Derbarê nûçegihanê Dagens ETC'yê de bi îddiaya heqaret li Tayyip Erdogan kiriye doz hate vekirin. Rûniştina ewil a dozê li dadgeha cezayê asliye ya heftê û nehan a Enqerê pêk hat. Parlamentera Dem Partiya Amedê Ceylan Akça Çûpolo ji Parlamentoya Ewropayê Jonas Şizosteyt û ji Parlamentoya Swêdê Ulrika Westerlund jî di nav de gelek sazî û dezgehên çapemeniyê beşdarî rûniştina dozê bûn.
ژاکیم مدین جگرتیگاه مارمارای بریا سک بیسه بشتاری رونشتنه بو. دی ifade خود را گاند که جالی ریوبریا گرتیگه و دوزنامه جیره نهاتیه شاندن. دیار کرد که درباره سروک امالات جدا نیرین و نوچین چه کریه لیل ترکیه هاتیه گرتن و 33 روشن ده گرتیگه هدایه. هر اوها ببیر خست که او بره لسوریه ده گرتیگه ها بشار اساد ده 8 روشان مایه. ژاکیم مدین گوت از همو گوتارین خواه لسر حساب خواه مدیا دیجیتال پارده کم. اف ده چارچوفه آزادیا رامانه و آزادیا چافمنیه ده. پارزل ویسل اوکجی پاراستن کرد و بردان هم وکیل خواه کرد. دادگه 11 مه و 20 روش جزا لیاکیم مدین بری و بریارا بردان ویدا. هف شاردار نافچه آمد ریزان لیلا آیاس تکلداری خباتین شارداری اقفی. لیلا آیاس تخریبات قیوم 8 سالان به بیرخست و هاگود. پشت 8 سالان مدسی و یک آدار 2024 شارداری خواه جدست قیوم رزگار کرن. دنوا سالا که ده مجبو جن جیوان و گل خواه گل خبات دانین پیشی خواه و او یک پیگانین. ام به 4 یکینه این خواه جدا خدمت دیدن جنان. ام لطا خان هفدیتن آندکن سرردانین مال باتان دکن. لدیجی بکارانین آماده این هشبره خباتین مهنه. لیلا آیاز دیار کرد که او خباتین خواه جبو گل بین آف بر بدومینن.